Viseimanskails äänescis mudiktuast Dällis Skulptūris esistan, kaigi steisan zukinikan genas, stalai prie jūrjas krāntan, degēdienas vaisa vīrans, kaudi turiet vartintunsi iz jūrjan. Be šī skulptūri, kaigi meni perodinasi pastai teika tā, pastan kursiskan deivan, kauidan aupalasi arheologini rimanteni, en 1929 metu. Beitei nostovida povis, kai pergubusi, ainut kauida vara gena pergubusi, best visin dijuns preistan deivan. Beprosījusi meni, ezistan beza kita, nesatravunskai asasma prūs, bet neatravusi, kai tena buvina prūsiskai gatvei, bet edīgi, kad tena beimalda tena grēmusi prūsiskans grēmans, kad dabar, stabi interesanti, kai zmoņintie mazi aptiktunsisti, be vaiti atvēza prūsiskans pavisans. Nu, tadīgi tena bandavusi atminītunsi prūsiskans virdens. Nu, dēļ virdens arviskai mazai atminītunsi. Stabi interesanti. Stavīdāst istorija.